салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 11 аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ дар 99 рӯз. дар ин дарс тасмим гирифтем дар бораи шумора, яъне рақамҳо. ба шумо бигӯем, шумора дар забони туркӣ сайю мешавад, сайю, ва номара низ мегӯянд. Номара яъне рақам, шумора сайю. хоб, давом медиҳем ба хотири видео дароз нашудан. хоб, як лаҳза. бале. хоб, шумораҳо дар забони туркӣ ва дар дигар забонҳо низ ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд. Шумораҳое ҳастанд аз 1 то 10 ва шумораҳое ҳастанд аз 11 то 20 ва шумораҳо ҳастанд аз 20 то 100 ва аз 100 боло дигар ардалаш ҳастанд. хоб, мо шумо имрӯз то 100 мегирем ва баъд аз 100 утараф якаме рақамҳои мухталиф гуногунро мегирем ва дар ахир як саволҷавобе низ мешавад, як тамрин низ кор мекунем. хоб, ки бошад меравем. бир, як, ики, ду, үч, се, дөрт, чаҳор, беш, панҷ, алты, шаш, еди, ҳафт, секиз, ҳашт, докуз, нӯҳ, он, даҳ. хоб, ин буд аз 1 то 10. хоб, аз 11 то 20. хоб, маъзарат, инҷо якҷоя навиштем инҳоро. инҳо ҷудо навишта мешаванд. хоб, он бир, 11, он ики, 12, он уч, 13, он дөрт, 14, он беш, 15, он алты, 16, он еди, 17, он докуз, 19 ва 20. Якбор дига мехонем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. хоб, аз 20 боло фақат даҳҳоро мегирем, яъне 10, 20, 30, 40 ва мисли ҳамин. он, 10, 20, 20, 30, 30, 40. дар забони русӣ бо ин ишора овардам, яъне ин ый ҳаст, яъне кирк намегем, кирк. хоб, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 100, 100. хоб, пеш аз он ки ин
рақамҳои мухталиф ё гуногунро бигирем, як чизро ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки инҷа еди гуфтем. Еди ҳам рақам аст, ҳам яъне дар ягон ҷо омад, агар масалан о еди яъне вай хурд, замони гузаштааст. Аз феъли емек ҳаст, емек. Бен едим, ман хурдам. Сен един, ту хурдӣ. О еди, вай хурд. Еди ба ҳамин хотир ҷое ки еди дедем, ё рақам аст ё феъл аст. хуб, аз рафти ҷумла маълум мешавад ки рақам аст ё ки хурд. ва калимаи юз куҷо шуд? Юз низ ҳамчунин. Юз садро мегӯянд ва юз чеҳраро мегӯянд, рӯй, чеҳра. Ва ҳам феъл аст, яъне масалан юзмек яъне шино кардан, обозӣ кардан. Масалан бан юзуёрум, ман шино карда истодам. Сен юзуёрсун, ту шино карда истодаӣ. хуб, ва рақамҳои гуногунро мегирем. дар ин ҷо хуб якчанд рақамро овардем. 21 21, 32 32, 47 47, 47, 56 56, 69 69, 69, 69, 71 71, 71, 74 84 яъне 84, 95 яъне 95. хуб, инҳоро як бор хуб диққат диҳен. хуб диққат диҳен ё навишта бигирен, то ки савол-ҷавоб кунем. як 5 дақиқа савол-ҷавоб мешавад. хуб, як 5 дақиқа савол-ҷавоб мешавад. бинобар ин инҳоро нависен, гирен. хуб, касоне ки дарёб намекунанд навиштанро, дар зеҳношон бигиранд ки фалон рақам чанд мешуд, ё ин ки скриншот кунанд бигиранд, ё ин ки баъзеҳо шояд ки донанд ин рақамҳоро ниёз ба навиштан нест. хуб, аз рақами 1 то рақами 10. хуб, фикр мекунам навиштан камтар вақт мегирад. дигар аз ҳама кори осон ҳамон скриншот аст. фикр мекунам скриншот кардем. хуб, аз рақами 10, аз рақами 11 то 20. 11 то 20, марҳамат. خب از رقم 10 تا 100 و رقم‌های مختلف. مرحمت. خب کسانی که ازبکی رو میدونن این رقم‌ها با زبان ازبکی خیلی نزدیکی دارن. بنابراین شاید که برای اونها دشوار نباشه. مثلا در زبان ازبکی فکر میکنم یگرما میگن، یگرما میگن یا که یگرما میگن. در زبان ترکی یرمی است. یعنی بعضی از کلمه ها با هم مانندی دارند. من زبان ازبکی رو نمیدونم، اما کسی که زبان ازبکی را میداند زبان ترکی را میفهمد و کسی که زبان ترکی را میداند زبان ازبکی را میفهمد. یعنی میفهمد به معنای که 50% میفهمد. اما گپ زدن این یک کمتر وقت طلب میکند. یا در بین خب کسی از برادرای ازبک باشد باید در بین ترک ها یک مدت بگردد، الکی زبان را از خود میکند یک ماه دو ماه. و کسانی که ترک هستند در ازبکستان اگر در بین ازبک ها باشند یک ماه دو ماه الکی ازبکی را نیز از خود میکنند.
ё фарқ надорад турк ҳам ки набошанд, касоне ки туркиро медонанд забони турки забони ӯзбекиро тез аз худ мекунанд. Масалан, касоне ки туркиро медонанд филмҳои ӯзбекиро вақте тамошо мекунанд 50% мефаҳманд ки ин филм дар бораи чӣ рафтааст, чӣ гуфтаистанд, ҳозир чӣ гап мешавад. Ва ӯзбекҳо низ ҳамчунин касе ки ӯзбекиро медонад филми туркиро ҳамин хел мефаҳмад, яъне бисёре аз калимаҳошон. Яъне баъзе забонҳо инаш ба инаш як каме пайвастагӣ доранд. Масалан, нигоҳ кунем забони тоҷикӣ, хати форсӣ, забони даррӣ, яъне дар Афғонистон забони афғонӣ мегӯянд, яъне забоне ки дар Афғонистон суҳбат мекунанд бародарони афғон, афғонистониён. Яъне инҳо ҳамаш дар асл як забон ҳаст, аммо аз рӯи лаҳҷа як каме дигар фарқият доранд. Яъне баъзе калимаҳо ҳастанд ки дар забони тоҷикӣ нестанд, дар хати форсӣ ё ки дар Эрон истифода мешаванд, дар Тоҷикистон истифода намешавад. Ё бигӯем байни забони туркӣ, ӯзбекӣ, қирғизӣ масалан баъзе пайвастагие доранд. Баъзе калимаҳое ҳастанд ки дар ин забон ҳастанд, дар вайш нест. Баъзе калимаҳое ки дар он забон ҳаст, дар инаш нест. Ва ҳамчунин ҳамин забони туркӣ низ дар забони тоҷикӣ ҳам хеле бигӯем ки пайвастагӣ дорад. Забони туркӣ аслан ин хел аст ки забони туркӣ бисёр калимаҳо аз забони форсӣ дорад, аз забони арабӣ дорад ва камбеш аз забони русӣ ва англисӣ низ дорад дар дарони худаш. Масалан, хоб ин калимаҳое ки мо мисол меорем, инҳоро ҳамон забоншиносон нафаҳманд, агар мо намефаҳмем ҳозир. Яъне мо намедонем дар асл калима тоҷикӣ ҳаст, форсӣ аст ё ки масалан туркӣ аст масалан. Яъне дар асл вақте ки якум ҳамин калима пайдо шудагӣ аст. Аммо дар ҳар ду забон ба як каме тағйиротҳо истифода мешавад. Масалан, қошоқ дар забони форсӣ, дар забони туркӣ кашок. Масалан, янга дар забони тоҷикӣ, дар забони туркӣ енге, енге. Дар забони тоҷикӣ низ домод, дар забони туркӣ низ дамат. Дар забони тоҷикӣ келин, дар забони туркӣ гелин. Хоб дар забони тоҷикӣ низ бародар ҳаст, дар забони туркӣ низ берадар ҳаст, бирадар. Дар забони тоҷикӣ низ ҳаст баробар, дар забони туркӣ низ ҳаст берабар, берабар. Берабар гидирем, берабар гидирем, яъне бо ҳам меравем, баробар меравем. Хоб хеле агар мисолҳо биёрем, дарси мо 1 соат мешавад. Бинобар ин ҳамин қадар фаҳмем ки дар байни забонҳо баъзе вақт ҳаст калимаҳое ки бо ҳам хеле монандӣ доранд. Шекер, шакар, табак, табақ, калем, қалам ва мисли ҳамин. хоб фикр мекунам инҳоро навиштен, гирифтен ё скриншот карден. Акнун тамрин кор мекунем. камтарак чӣ мегӯям чусту чолақ бошем дар тамрин кор кардан. хоб меравем. Рақами 5 дар забони туркӣ нависем. 5 чӣ хел навишта мешавад бо ҳарфакӣ масалан. Рақами 9, рақами 10, рақами 21, рақами 32, рақами 45, рақами 65, рақами 77, рақами 87, рақами 99, рақами 100, рақами 125, рақами 100 хоб 136. خب
چندتاشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دو تا دیگه نویسیم 13 رقم 150 14 رقم 180 مرحمت اینها رو با زبان ترکی نویسین روی کنین همه اشون در یک کامنتری فراموش نکنین سراسیمه نشین همه اشون در یک کامنتری یا اگر اونجا کامنتری 200 حرف اجازه میده اگر نبود مثلا دو تقسیمش کنین تا 77 یک بار نویسین روی کنین ای 87 پایان یک بار دیگه نویسین روی میشه با برای که علاهیده می نویسین خب یکم برای خودتون چی میشود که فلان جای ما رو نخوان برای ما هم دشوار است که هر یک چیز از بخونیم وقت میره بنابراین یک بار نویسین روی کنین تا که بخونیمشون کسانی که در پریمیر نیستن بعدا ویدیو رو تماشا میکنن خب میتونن در کامنتری همین ها رو با زبان ترکی نویسن همین 15 رقم با زبان ترکی خواهش میکنیم بنویسیم یعنی رقم 5 چی میشه در زبان ترکی رقم 9 10 21 32 با همین طریق خب 5 دقیقه گفتیم خب قریب 2 دقیقه رفت خب یک 2-3 دقیقه دیگه منتظر میشویم و بعدا جوابش چیکار میکنیم در پریمیر از روی نوشته شما میخونیم خب فکر میکنم که نوشتین روی کردین جوابتون از پریمیر میخونیم و این زمان اینها را جوابش هم نویسیم تا که کسانی که جواب گردوندن ببینن که جوابشون با این جواب ها توری میگیرد یا نمیگیرد خب رقم 5 5 خب 9 رقم 10 10 رقم 21 21 رقم 32 30 32 رقم 45 40 45 رقم 65 60 65 65 رقم 77 70 77 77 رقم 87 80 87 رقم 87 رقم 99 90 99 رقم 100 100 رقم 125
120 125 125 رقم 136 136 136 136 رقم 150 150 150 رقم 180 180 180. خب اینها جواب ها هستند. میتونین جواب های خودتون با این مقایسه کنین و ببینین کدامش درست است کدامش نادرست است. یک بار دیگر میخونیم 5 9 10 21 32 45 77 87 99 100 125 136 150 150 tamam mı? خب در همینجا درسی امروزه به پایان رسید. یگان سوال پیشنهاد باشد اگر در زیر شرح نویسین و در اخیر گفتنی هستیم که درس ها را جدی بگیرین، تیار کنین، اذیت کنین. این بود درس 11 در باره رقم ها و از 100 بالا نگرفتیم. خب یگان درس دیگر از 100 بالا میگیریم، یعنی 100 200 300 1000 1500 10000 1 میلیون 1 میلیارد و مثل همین باز یک درس دیگه می شود و همین خیلی سوال جواب میکنیم و به همین دیگر از رقم ها شما یگان مشکلی نمیکشه. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش، خدا نگهدار. این درس در ساعت 7 بیگه وقتی مسکو گذاشته می شود و ساعت 8 نیز درس است از کتاب استانبول آیک. خب خدا نگهدار.